Notola o mingsero mkana lona FM a wulin chumu handle ka ko inkari wa Africa wa bula kam kana lona FM ubu mel receive ja Chindani Eric Mabasa ifama singo fikara ka afu kupila wara ya ngwanhlekan lo kwala ngani ngselor kono ngoko ngselor la Gauteng eMpumalanga and Northwest Limpopo na wekuma ore streaming yamgana lona fm.co.za na Kansas snene lo kuhlawule xitichi nhlekan lo nokona ko Africa wa bula hi kutisela wona T kusuka la Studio 4 ela nge mina na wena ifamba swin'wa minsero mkana lona FM etwa ku ukhomete makati ngani va holobye na swandla swavo vele ku hlambanyweni ximfumu Cape Town namuntlha laha ku nga na ntirho wo wa ku tiyisisa leswaku va ta kota ku korhokela vaaki kambe na ku hlambanyisiwa ximfumu ka voho ku va ta kota ku korhokela vaaki tihakeri mitsu a Gauteng xivutiso i ku ri ta hakuluka ke rimiti rolero kumbe ku na swin'wana leswi swi va kusuka swi vangela xiyimo lexiwani xa le Gauteng ke i tin'wana ta timhaka leti kumbexana hi nga tsakela ku twa n'wangulo wa wehe ka toho nhlekani lowa namuntlha mingiseriwa mukana lona FM ku tisela nongonoko Africa wa vulavula ka mukana lona FM wena i hoxa xandla ka nongonoko lowu hi ku tirhisa yin'wana ya tindlela leti landzelaka ya ku sungula u nga tirhisa mathebula DP @sabc.co.za handle ka sweswi u nga tirhisa @Africa Mungana Africa ya CEX handle kasi handle ka sweswi u nga kandziyisa rito ka 065 744 3911 065 744 3911 handle ka sweswo u nga hi bela riqingho eka 086 000253 086 002543 ndlela le hi ta twa n'wangulo wa wehe hi tlhelo rorolero ku la ku ta twa ku xana xiyimo loko xi te tani xi nga va xi kha xi vula yini eka wehe nako hi tihi tin'wana timhaka leti u nga na toho n'wina kumbexana mi tirhaka ka masipala wa Giyani leswi va ngete ku tshwili tolo ku endleke yini mi vone yini hi la ku swi twa ka munhu ntsene hi nga swi twiseki swi ka swi huma ka vatatana Stephen Mavone la ku twa n'we kumbexana mi ngo va vatirhi mi hi byela ku endleke yini nako mi le ku tirheni namuntlha ke hi ndlela yaleyo nongonoko ya Africa wa vulavula ka mukana lona FM makomba ndlela laha ka hafu ku bila wara ya 12 hi ta bula na Professor Themba Sono hi va lavela ku bula na vona hi timhaka ta vuxaka bya tiko ra Afrika-Dzonga na matiko yan'wana ka mfumo lowu wa nghena wa vunkombo tlhandlakambirhi hi lava ku ta twa na ku xana swi ta hetelela swa ha ri ni mhakake ku mathebula loyiwani i huma a Ghana kumbe a Mozambique kumbe kwihi loko swi ta ka timhaka ta vuxirho na ku rhangela tiko leri ke ni vone van'wani la ka swihangalasa mahungu swa mabulu va kha va komba hi timhaka ta holobye wa ndzawulo ya xikaya leswaku hayi phela lava va tswaleriwe a Zimbabwe kambe ke lavan'wana va tswaleriwe kwihi loko kumbexana vo ti nyika nkarhi ya languta ka huvo ya endla milawu ivi ta languta ku xana vamani va tswaleriwe kwihi kumbexana naswo swi nga ku nyika miehleketo ya kota ku twisisa ku loko se i khi vulavula i vulavula i khi langute hi tlhelo rihi loko i khi sola kumbe i khi bumabumela swibumabumelo hi ndlela yeleyo yin'wana tindlela mhaka leti hi nga tisaka mingiselo mugana lona FM muhleri wa tipolitiki Professor Ntsikelelo Breakfast va ri hayiko enkarhi wa ku kumbexani vandla ro fana na MK ri ya ka conference yo hlawula vurhangeri hikokwalaho ka yini swi fanele swi va tani ku nga va kumbexani ku ri na xiphiqo ku nga va ku ri na hoyihoyi ku nga va ku ri na yini xi susumetaka xiyimo xolexo i mhaka leyi kumbexani nga ta hetelela hi languta ku ya mahlweni kasi yin'wana lava ku vutisa i timhaka ta dyondzo yi na nkoka ka ku ha ku yisa palamende kumbe ke xivutiso lexi ta hi mhaka ku munhu wo fana na va John Steenhuisen hey i le mahungwini i holobye wa timhaka ta vurimi ya Afrika-Dzonga i le mahungwini swinene i vulavuriwa no hehliwa ku yena a nga na swin'wana handle ka van'wana va ri va n'wi thena vito leriya ra xiyenge lexi a xi vonaka ku timhaka ta ka grade 12 ti famba njhani hi tlhelo ra certificate ma xi vona a na ku xi vula hi vito va n'wi thye vito reriya va ku hi ye se swi na nkoka ku fika kwihi i tin'wana ta timhaka leti kumbexana hi nga tsakela ku twa n'wangulo wa wena loko hi vuya mahungu ya misava awara yan'we hi ta va hi kha hi ku byela ku xana timhaka ta ti-rumble strips letiya ti nga leyi aka Sekgopo vumunduku bya toho hi byihi kwala ka Afrika wa vulavula se yingisela nongonoko lowu ku fika kwele ka awara ya 2 nhlekani lowu hungu ro ka ri nga tsakisi leri ni sungula ku rhora hi leri xiyimbeleri Makhadzi ma swi tiva ku na la ka nhlangano wa vahaxa ku ri na muyimbeleri a va ku i Makhadzi a ni swi tivi va hetelele swi ndlisa ku yini kumbexana va lo pfumela ku hayiko
ra mina Antipi a va tlhela va va muhlayi wa mahungu kambe mhaka leyi lava vulavula ngopfu yona hi ku bete lava va lawulaka timhaka ta swihahampfhuka ta tindhawu laha swihahampfhuka swi fikaka so va aksa veri a va kombela ku nga tali ngopfu laha OR Tambo hi vaseketeri va ntombi liya Makhadzi loko va vutisiwa ku hikokwalaho ka yini va ku hayikho phela ku ta ku ri hava maphorisa yo tala maphorisa va kona sweswi ve le livhini va tirhe ngopfu hi nkarhi wa nhlawulo himpela mi tirhisa byona maphorisa ku swi swa yima hi ku mi karhele a mi ri ka nhlawulo kumbe i mhaka ku i Makhadzi vhele kambe mi swi ta na n'wi khensisa ka sagwadi ra yena leri a nga ri kuma hi ndlela yoleyo 0860002543 nongonoko ya Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM hi yo mhaka hi ku Afrika wa vulavula yi kona ku ta korhokela wena 12 to 2 ni Nhlekani xithangoma hi lo Nhlekani hi mi amukeleli ka Munghana Lonene Hayi njani? hi pfukile minjhani Hi pfukile bothat no sungula ku nghena ka Munghana Lonene ka nongonoko wa n'wina balonene yingisela ngopfu okay xikongomelo vhela a hi nduma mativa ni lava ku vulavulanyana hi mhaka ya vukorhokeri mali lebyi byi kumaka ni va dyondzi swona ka tindawulo to fana na vo SARS ni yi ntolo mativa ana no sungula a ni swona no sungula swi timhaka letiwa ni yi ntolo mata ni fike ni tshama almost 3 hours no za ni lan'wa ni famba ni ya kuma vukorhokeri ka SARS yo fana na vo Edenville vukorhokeri lebyi nga laya Botpet a ni tivi ku ri mulanguseli kumbe management ya ndhawu liya yi tirha njhani ya hlekala u ta fika u tlela ni kumina papa wan'wana na vona ni fika laya va tlela va ze va pfuka va tlela 3 hours hinkwayo ndzeni huma ni famba mina vona ku hambana namuntlha loko ku ri na munhu wa nhlonge yo basa na ntingi ta tirhisa kumbe mulungu ni tivutisi swivutiso swa ku ri xana vukorhokeri byi famba ntsena loko ku ri na vanhu va nhlonge yo basa na byi famba ntsena loko mi tiva timfanelo ta n'wina se loko n'wina mi ka mi nga korhokeriwi mi miyela a va nga ni nchumu i ku hi ko tala swilo swa na swi humeleli ngopfu ka SARS ntsena loko mi ya ka traffic department loko mo famba mi ya ka Marlboro hi ku rhangela munhu wa nhlonge yo basa vukorhokeri lebyi nga ta byi kuma lahani Botpet byi le henhla ngopfu ku tlula loko mi famba mi ya ka tindhawu leti ku rhangelaka vanhu va tima so I think ni vulavula mhaka leyi hi ku I think loko ku ve ka department to tala ta hina ko va kha ku rhangela ngopfu vanhu va nhlonge yo basa nga ri vukorhokeri byi ta famba ku fana na namuntlha leswi ni nga swi vonisa swona a ku ri na munhu wa nhlonge yo basa laha mahlweni hi yena ni nga vona ni kha yi phusha everyone a kha a tsakini hi service leyi kha yi kuma namuntlha mara leyi kha yi kuma tona mhaka a ku tirha munhu wa nhlonge wa tima a ni swi tivi ku ri management ya kona munhu wa tima or ka njhani na mara nga ri a va landzelelisi vanhu na vona ti-department ta vona yimani mi byela ku loko n'we mi nga yimeleli timfanelo ta n'we mi nge pfuneki ni nga mi nyika xikombiso xo hanya xo hambana na sweswi mi swi vulaka Penny i fika nghena ka SARS a Giyani a kuma ku tirha vantima va kha va koka milenge a ba huwa ivi va tsutsuma se mhaka yikulu yaleyo ya ku n'we mi ndla yini loko mi fika endhawini vanhu va kha va nga lava ku mi korhokela hi ku hi teka se hi yo problem Botpet ku ri ku na vanhu lava holaka ku va fanele va endla ntirho wa vona mara va nga ri ku endleni ka ntirho wa vona hi ku a swi kahle ku ri munhu a fa a landzelelisiwa ka ntirho lowu a holeliwaka every day every month ni mi twile buti tango inkombo ta mina 0860002543 nongonoko ya Afrika wa vulavula na ri teka riqingho ri ku ya mahlweni andaka leswi Tana leti nga emiehleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela i 20 timinete yi bele awara ya 12 nongonoko ya Afrika wa vulavula un'wana mi yingisela hi loyi Nhleka Hayi kalanga mjani hi pfukile mkwe hayi hlayisekile akenza ni totolo khalanga ni ka ni seketera un'wanyana wa lava ri ku participate kwala ka open line loko a kombisa ku
ti-position ti-ministerial positions letiya ti nga nyikiwa vandla ra DA ta 6 a kombisa ku ti ringanile kumbe vandla ra DA ku nga va ku ri ringana makwanga ku va ri demanda ti-position to tala laha se mi na n'wina mi kha mi seketela mi kombisa ku tivhoti leti va DA va nga ti kuma ti helela ko kwalaha ka 6 wa ti-position letiya va nga kuma tona eka cabinet yi ta hlupha yeleyo masungulo miyingiselo mina n'we hi ta hambanela kwala ka ku minkarhi hinkwayo mi fanele mi ya mi ya tshaha swilo leswi ni nga hundza mi nga ha landzeleli context leyi ni va ku ni kha ni vulavula hi yona ivi n'wina mi ya mi ya tshama dyambu hinkwaro mi kha mi ku mina ni te loko no kaneta ka mi ta ku yini loko no hani volanga loko mo kaneta we simply go back to the archives I'm kunene khalanga ni ringeta ku lava ku nghena ngoba a ni ma swi tiva ku tshama ku ri na traffic jam ku nghena koho la ka nongonoko lowu kambe i mhaka leyi hi amukelaka hinkwenu ka hina so but a ni lava ku tlhontlha yaleyo na ku loko mi ku vandla ra DA ri nyikiwe switulu leswi fambisanaka ene ni tlhela ni vula na tolo ni ku a hi nge vuli hi ku vandla ra DA ri nyikiwile a ri nyikiwi hikuva ku na loyi a nyikaka ro kuma ku ya hi tinomboro loyi a nyikaku khalanga i kona and i president ku section 91 subsection 2 of the constitution yi tano ku i vutihlamuleri bya president ku va va thola swirho swa cabinet ya vona mi vula ku 2 weeks leyi yi nga hela kusuka loko va hlambanyisiwile a ku ri mhaka ya ku i vutihlamuleri bya vona i vutihlamuleri khalanga hi nga vula ku va ku ri na tibelenjekisana na ti-consultation to tala na swin'wana na swin'wanyana kambe hi ku ya hi vumbiwa section 91 subsection 2 and subsection 3 of the constitution a ni lava ku hi kombisa laha ni khalanga i ku loko mo langutisa vandla ra DA ri kume tivhoti to ringana at least more than half ya tivhoti leti ANC yi nga kuma tona eka nhlawulo lowu humaka wu se loko sweswiwani DA ya nyikiwa 6 wa ti-executive positions laha ka cabinet leya ANC yi kuma 20 a swi fambelani na tivhoti leti va nga kuma tona leswaku loko khalanga no lava ku hi ku a hi hlanganiseni swivandla swa tiministara na ti-deputy minister leti nga koho ka administration ya president Ramaphosa leyi va nga yi tivisa tolweni vandla ra ANC ri na kolomu ya ka 70% representation ka cabinet leyiwa vandla ra DA ri na 16% mantivisi so swi fambisani na mbuyelo wa nhlawulo lowu humaka wona mantivisi so that's why ni ku loko ni twe mi kha ni seketela miyingiseriwa ni tlhontlhekile mi ku ni ku hayi kho na ku ta ku ni nghena hi tlhontlha mhaka leyi ku loko mi ku DA leswi yi nga nyikiwa swona it's actually commensurate with the percentage leyi va nga yi kuma ka nhlawulo a hi ntiyisi swilo sweswo khalanga hi leyi a nga ku tlhontlha hi yaleyo nemetweni inkosi 0860002543 lexi xi hluphaku mativa loko hi kha hi dyondzisiwa timhaka ta critical thinking i ku hi dyondzisiwe timhaka ta ku xin'wana na xin'wana loko i ta fanele i xi hlela xi hleli ka context a wu xi tsavuli i xi vulavula u fanele u lava mbango wa xona ma swi vo hi yo mhaka loko ni kha ni va yingisela va kha va vulavula hi ku na at least more than loko wo ze i nge ma tirhisi marito mambirhi hi nkarhi wun'we a swi koteki loko ze ku at least i minimum number more than it's another number it's more than a minimum number ma swi vo so loko hi vulavula loko ho vulavula hi tlhe hi vulavula hi swilo leswi hi ngele ku swi vulavuleni kwala hi ri swin'we yi famba kahle ngopfu lexi nga endlaku ni tshika vutichara muyingiselo mehe i ku loko ni ri thichara loko ni dyondzisa lexatelerisi principle namuntlha a ni fanele ni tlhe na minduku ni ya vuya ni tlhe ni ya maka lexatelerisi principle ni tlhe vuya na mindlwana ni ya vuya se hi loko ya kaya famba na tibuku loko xikolo sweswo se laha loko ni ze ni chayisa ni hetile 0860002543 kama swi ri tani a hi amukeli ni ngoni miyingiseri loyi nhleka Your call has been placed on hold. Please wait. Ani wait mina. Ani wait. Ay kumeni un'wana 0860002543. Hoko ani nge vika please on hold.
a swi koteki loyi wa ni ri yena xa humba a ku khalanga minjhani mhaka ya Gauteng ANC a yindli leswi komberiwaka hi DA i ku ANC yi tsandzekile 30 wa malembe a yi nga phikizani na munhu malembe lamo tala lamawa kambe hambi yi tsandzekile a swi vuli ku swi nyika mfanelo ka mavandla yan'wana ku maku kambe loko ka xiyimo lexi nga xisweswi hi ku vona ka mina ni vona tinomboro ta DA na ta ANC a ti hindzelani kule leswi vulaka na swivandla a swi nga fanelanga swi hindzelana kule loko ri ku landzeleriwa section 16 ya leyi va vulavulaka yo ye le ka statement of intent ku ya hi laha xichahiwaka ha koho hi mhani Helen Zille mayivona kambe misiritani a hi koti mikiselo mena 0860002543 un'wana hi loyi nhleka Aye. papa Mpfukeni na. hi pfukeli n'wina ke Mpfuku a ni swi tisa ku ntsakeni no hlamula ku vulavula xilungu wa tanga a ni za ringa mahode khala. mara mi swi twile ka xikomba ku your call has been placed on hold Ku ntsakeni ni nga hemba man. kambe sweswi ku ndleka yini ti ri yini timhaka Phela a na swele mandleni man a nga kombela ka vo Dr Masingita vo Mr Shivambu vo Buti Howard ka lava nga na macheleni nyana na ku kombela leswi ku na Giant Stadium lani man ni vona yi nga ri busy nkarhi lowa a ya ha na xipano xa Dynamos a yi ri busy so a ni kombela ka vo va nga na macheleni at least a va ndzi ku stadium lexiya xi va busy nyana ku vafana va ta sukela ku dzaha timbangi va ta sukela miqombhoti hala kaya kambe loko va ndla ku xi va busy va xi ndla ku xi va busy hi ndlela yihi ku vona ka n'wina loko ni nga ra full information hi timhaka ta magezi ku magezi yi nga ve yi ri ya mani owner hi mani loko a vo va ri na matimba a ni ta kombela nkarhi wun'wanyani magezi ya tirhisa stadium lexi ya ku at least vanhu lava nga kusuhana na Bensto va ta kota ku va benefita nyana loko mo languta ku sukerisa pati leriya ri ndliwile a ra ha ri busy ku fana na nkarhi wa ku ri na Dynamos that's why mi vona vafana va ku tala va tsutsumela kwini va tsutsumela hala mikombotini va tsutsumela hala vo Xikwembu Nteki so loko a ko va ku ri na chance le at least after motivate vana vo tala ku nkarhi wun'wanyani va swi vona ku nkoka wa bolo wu na yini kambe sweswi va tsandzeka yini ku motivateka lexi xi endlaku ni ku nkarhi wun'wani va nga va karhi va tsandzeka swi le kule na hina swilo ku nkarhi wun'wanyana loko u kuma ku u lava ku ya bolweni u fanele u vona vanhu lava nga famous swi va tikela ku va ya a stadium because of loko mo languta stadium lexi tirhisiwaka i stadium xa le Polokwane mara stadium xa ku fana na Giyani nkarhi wa ku ri na Dynamos a xi tirhisiwa khalanga na mitwa kambe mi fike njhani ka ku vanhu va lava mi nga va tshaha hi vo nga na macheleni hi laha ni va tivaku mina ma swi tiva ni vula ku ma swi tiva na swi tiva khalanga swi obvious musi a ni swi tivi mina ku swi obvious ni vula ku mina swi tiva ku va na wona okay no na mitwa mawena ya John Steenhuisen swi ya ku umani u na yini la Afrika-Dzonga loko wo va ri na macheleni na loko nga ri na awa ya parliament sweswo swi nge vi ntiyisi ku khale ka president a va fikangi la John Steenhuisen a nga fika kona kambe a va ri kona parliament twanani khalanga swi ya hi ku umani u na yini ni nga suki me ni ri mek wa mek ni ku ni lava ku ya parliament ni nga ri na nchumu ni ta fana ni ku ni handla yini xo sungula but loko u va u ani va ta mi vota ni ri lava va mi ko ka a ni nga la ku vulavula hi mavito ya vanhu va koho van'wanyani va ringetini ku ya swi va tsandzeni va na swe le mandleni va ringetini ku votiwa but loko u ri na matimba u ri na swa wena swi olove ngopfu that's why na nawu wu tirhaka lava va kala ku nchumu lava nga na nchumu a wu tirhi nawu wa la South Africa ya se mi tena yin'wana hambi swi ri tani cancel voto wa mina inkomu heyi xihehlo lexiya xikulu man ve ri nawu a wu tirhi loko i ri na swa wena xihehlo lexiya xikulu man hi ta fanele hi tlhe hi xi landzelerisa man ku hi ya twa ku va fike njhani ka vuhleri byebyo ehafuku bila ura ya 12 hi amukeleni Nkosinathi Chauke loko ni kani ku mi hlaya le mahungu na va ku va ku hey mara haya ka titimela hala ve ri ku titimela ku ni va hlaya ku mahungu
kambe amkeleni twa ku mahungu ya misava ya awara ya n'we ta emisekwini ya nkosinathi banana leti nga emihleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula. kube loko ha ri kaya leyi ku nga va ku ka ku tsandza yini hi ku a ni ngo vanhu lava hinkwavo xikongomelo nkulu tatani xilowa a ku ri ku ve ri va la ku korhokela hina tanihi vaaki a ku tsandzi nchumu khalangi wa yi tiva hongonyi kambe a yi tivi na yi tivi ni voni mavhiki mambirhi lama nga hundza kruger khale se loko yi languta yi ta kuma nga ku timhondo i ta nyari nhloko ingaku i ya njiya miri ingaku i homu ncila ingaku no i wa nghala kasi milenge ingaku i ya mbuti mara i hongonyi ya famba munhu i ntiyiso yi ta va tano na government of national unity ya hina banana leti nga emihleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula. isweswo mingisela mgana lone fm na ku afrika wa vulavula ka mgana lone fm makumenharumbirhi timinete ntsena yi bele awara ya khumembirhi a hi amukeleni professor Thembason hi bula na vona laha nhlekani lowu lava ku langutaku xana ku ta fika siku rin'wana kumbe xana va ku Afrika-Dzonga va ku president wa Afrika-Dzonga ivi va ku Patrick Mnangagwa swi ta fika kwalano hi ku leswi swi nga le ku fambiseni xiswo swo vula sweswo kambe yena ni amukela professor Thembason prof nhlekani nhlekani amxota hinkwini a khensa leswi mi nga hi ramba khensa swinene na hina prof loko mi tinike nkarhi wa ku va mi bula na hina nhlekani lowu ku na ku languta kukulu ka swilo swimbirhi leswi kumbexana hi tsakelaka na n'we hi nga bula na n'wina ha swoho prof xa ku sungula i timhaka letiya ta ku loko ha kula a ho hleketa ku loko se hi kha hi rhangeriwa la tikweni hi ta rhangelana hi xihina kambe swi tikomba ku tiko ra Afrika-Dzonga ri na vanhu vo tala lava humaka ka matiko yo hambanahambana ya kwala kusuhi na le kule van'wani va hetelela va teka swivandla ku fana na sweswiwani ku nga va mahungu swinene ku i mani holobye wa xikaya Home Affairs va nge hayi munhu wa le Zimbabwe sweswiya swa ku taniya loko mi kha mi languta ku cinca loko ku nga koho hi fike njhani laha prof xilo lexi hluphaku ku va ma vona hi tirhi hi 1993-1994 loko ANC yi vulavula ku ri tanani n'wina vanhu hinkwavo Afrika-Dzonga yi pfulekile manjeni yi nyikile vanhu vo tala matimba ku ri ndhawu leyi kambe kun'wana ku na rifumo ene vantima va la Afrika-Dzonga hayi lava se va tivaka swilo swo tirikana so loko hi ngo ya kona hi nga kuma marifumo wa hina hi mhaka leyi namuntlha hi kuma ku ri ku na vo Bangladesh le vuhangi ku na vanhu va le Somalia va le Pakistan va le Brazil va le Europe va le Zimbabwe lava va nga nghena ngopfu nakona loko mfumo wa president Nelson Mandela wu sungula ni vele ni holova ngopfu na voho ni ve ni vulavula na voho Mandela ni ku ni vona ni tekele munhu un'wana loyi a ni dyondzisa na yena a University ta le New York wa America kambe hi Gaimon u huma Malawi ni n'wi nyika xitulu lexikulu ka Department ya Public Administration so hi ntsini sweswi mi swi endlaku na va ku hina manjeni ani va vona vanhu va le handle a va hi pfuna la Afrika-Dzonga so sweswo swi ke hi ta sungula ku hakela timhaka letikulu hi ta sungula ku hakela hi mali leyikulu ngopfu yo xavisa tiko ra hina ku ri vanhu van'wana va le handle va ta ka hi pfuna a ndzi nga hlamali ku ri no na lavo hi vona ku va nga nghena laha a parlamenteni ku fana na lava nga nghena ka vo Eskom ka vo PRASA ka ti-SOS ku kuma ku ri ku na vanhu va le handle na le ka timasipala hinkwawo a va vona vanhu va le handle va nghenile so Afrika-Dzonga ya ha ri na vuvabyi lebyikulu lebyi vantima va xanisaka hi kona
hikuva vanhu vantima va le Afrika-Dzonga a va se va na miehleketo yo hi ma-Afrika-Dzonga a hi yimeni hi va proud hi la ku kombeta vanhu va le handle ku ri hina hi vanhu lava va matiko hinkwawo hi pfumela swin'wana na swin'wana swa le handle leswi nga nghena. So hi xihoxo lexikulu ke lexi na mfumo wa president Cyril Ramaphosa u xi endlaku lexi nga sungula hi president Nelson Mandela hikuva president Nelson Mandela a ku ri munhu wa misava hinkwayo a tsutsumile na matiko a endla vunghana hinkwako a matiko hinkwawo so a hakela so hi nga hlamali na ku ri vanhu va le lava a va ri ma-rotations va nghenile la a parliament so manje loko home affairs leyi yi tekile munhu mi ta vona ku ri ku ta endleka swo tala swi ta onheka swi to fana na loko Julius Malema a nghenile ni Julius Malema a nghenile a hi ta vona swo tala ngopfu so manje ku nghenile Julius Malema wa mulungu a home affairs se le ku languteni prof ku kambe a hi ya ntsena himpela a nga tswaleriwa matikweni le handle a nga ka xitulu kumbe i mhaka ku ye i wa nhlonge yo basa se swa highlightiwa swa kombiwa hayi yena ntsena ma vona loko na ha ri a Gauteng legislature a ku ri na munhu loyi a ni dzumba no holova na yena ta koka Gauteng legislature va nge hi money the freighters a ku ri holobye schedule minister wa DA wa transport va nge money the freighters ano ka no ku wena money the freighters u huma a Namibia swi kanjhani ku va munhu loyi lonkulu la ka DA a ku a swi na mhaka ni huma tikweni rero kambe xilungile nakona ku va na n'wani wa mu-Nigeria wa dokodela ya political science DA yi nga n'wi nghenisa a va munhu lonkulu ka DA va na n'wi vutisana na ku wena kasi manjeni wena xitandzhaku a ni mina ni catele mu-Afrika-Dzonga so manjeni ni tekele citizenship yena no ku u hleketa ku ri mina ni nga suka la ni ya Nigeria ni ya cata mu-Nigeria i va nyikiwa xitulu xa le henhla ka mavandla alawa so va vona Afrika-Dzonga ni ri ya ha ri na vuvabyi byo hi vanhu loko vanhu van'wani va le handle va hi rhandza va hi nyika stamp va hi nyika credibility va hi nyika vito ro na hina hi vanhu vo tivekana a hi nga fanele hi endla sweswo a hi fanele ku ra hi ku Afrika-Dzonga sweswi ya hina a yi lunghiseni tiko ra hina hi xihina hi taku loko hi lunghisile swilo swi lunghele hinkwaswo tani hi nga pfulela hi ku vanhu va le handle hi lexi na lexi kambe sweswo a swi nga fanelangi ku ri endla tano se loko ku ve a swi nga fanelangi lava va nga le ku tekeni swiboho leswi vo ka va nga swi voni kumbe ku endleka yini vo tala va swi vona kambe ma vona a ni ndzimba ni mi byela vayingiseli va Munghana Lonene loko u ngo xavisa mabyongo a wena a wa ha ri munhu loyi u nga tshembekaka u nga tshembiwa hi van'wana ma vona hi xavisile Homo Caribbean u tshama nga tsala buku a ku souls for sale ma vona loko manje ni tekile mihleketo ya hina hi yi xavisa hi ku n'wana na n'wana loyi a nga kota ku yi nyika lexi hi ta pfumelana na wena loko u xavisa mihleketo ya wena u feli hi la manje Afrika-Dzonga yi swi endlaku ke va ri la ku tsakisa vanhu va le handle before va ku no a hi tirheleni vanhu va le maxaka a hina
Afrika-Dzonga a hi tirheleli vona xo sungula hi vona laha hi fanele va hi hleketa hi vona wa vona mabunu loko va nghenisile apartheid va teri yini va teri a hi hlayiseni ma-afrikaner a vo hina xo sungula van'wana lava va ta ndzhaku xo sungula hi ma-afrikaner va hina na mina Afrika-Dzonga hi fanele tivile ku ri no vaaki va Afrika-Dzonga hi vona lava hi fanele ku ri hi languta vona xo sungula hi nga vi na mhaka na ku ri no a hi tiseni vanhu va le handle va ta endla leswi a hi koti ku endla leswi hina vitana va le handle va ta endlela leswi so hi laha xihoxo xi nga koho ngopfu and hi laha manjheni na vana va hina va ta hlupheka Afrika-Dzonga xo sungula va nga kumi mintirho vanhu va le handle lava va nga va na history yo tala ngopfu yo kota ku endla swilo kahle a ta tala hi vanhu va ku ma-Afrika-Dzonga a va tivi nchumu a yeni hi ya va lunghisela tiko ra vona un'wana wa le handle a nga ka ku a ta ku lunghisela yindlu ya wena loko a vona ku ri no a wu tivi nchumu ka yindlu ya wena ta ku ntoto ni ta ku pfuna ivi a ta teka tiko ra wena a ta teka na yindlu ya wena so hi leswi endlekaka laha Afrika-Dzonga namuntlha. Un'wana ni rhumela hungu la prof i ri a swi endleki ka tipolitiki ntsene hambi ka tiposo ta le henhla a ku murhangeri ka xiyenge xa swikambelo a ka ndhawu leya dyondzo ya Afrika-Dzonga i mani wo huma a Nigeria se mina hey a hi le ka ti-politics ntsena hi le ka tidyondzo hi le ka swa medical science hi le ka ti-university hinkwako na le ka ti-bureaucracies na ti-department a hi wu vulavula ntiyiso hi le ka ti-politics ntsena so manjheni hina hi ri valungu a va hi tekerile tiko for malembe yo tala ngopfu sweswo hi ta tsakela tiko a hi valungu ntsena va le handle a hi valungu ntsena va laha Afrika-Dzonga hi van'wana hi ma-Asian lava nga ta teka tiko hi vanhu va le handle lava nga ta teka tiko hikuva vanhu va ri ma-Afrika vantima va ma-Afrika-Dzonga a hi vona lava tivaka nchumu nkarhi loko ni vuya America ni ya dyondzisa North West nyana a University ya Botswana loko ka Mangope loko he wena hi mhaka yini ku tisile vanhu vo tala vo huma vo Ghana vo Uganda vo Nigeria la and so on a ku no phela ni la ku kombeta valungu va la ku no hina vantima a kota ku endla swilo hi xihina loko kambe vantima lowu vulavulaka hi vona a hi vantima la Afrika-Dzonga hi vantima laha ni vulavulaka hi vona ke ku huma ni vona ku huma Uganda ni dyondza na van'wana ku kwana ku huma Ghana van'wana ku huma Nigeria vanhu vo huma kwihi so hi mhaka yini swi va tano hi va ku no phela vantima va Afrika-Dzonga a va hi rhandzi hina Vatswana that's why manjheni ya kuma vanhu va le handle hikuva ni vona va hi bele huwa loko hi va byela ku ri va endla leswi va endla loko swi nga va tani kambe u ona tiko and tiko leri ri onhaku ku ta va na tiko ra wena leri ri onhaku kambe takwini va swi endla vanhu va ti-politics kambe na loyi a nga ku byela sweswo ku no hayi le ka ti-politics ntsena u vulavula ntiyiso hinkwako hambuya a swibedhlele hambuya titlinikini ta Afrika-Dzonga ku ta kuma ngopfu i vanhu va le handle lava nga nyikiwa switori hayi ni mi twile prof loko hi ka hetisela ni twe va kha va vulavula na timhaka ta ku very President Biden va navelele President Ramaphosa ka term ya wena ya ntlhanu kuve vona le hey swi tikomba swi kha swi tika mani va nga vuya ka nhlawulo hi December prof loko Xikwembu xi n'wi katekisile a nga suka emisaveni before November 5 a nga no vuya hikuva ni va vona vantima va le America na vona hi van'wana
vo lo pfula mahlo sweswi vo lo pfula ka mahlo sweswi loko va vona leswi Biden na Netanyahu va nga swi endla a Gaza and va ta ma-Arabs ngopfungopfu ma-Arabs va le Detroit Michigan na vo California na vo lavo Virginia va bahuwa ngopfu hi Joe Biden ku ri no hi mu-Zionist hi munhu loyi a tirhelaka Israel kambe va vona America i fana na Britain va le maxangweni ngopfu laha vo ngo susa Joe Biden ku ya kuma mani Donald Trump so loko ku ta ka swilo swa Israel Donald Trump na Joe Biden va fana a va hambananga ku fana na le Britain sweswi ku na Rishi Sunak mu-Indian loyi a nga premier ya Britain laha vo ngo suka ku tata Makar lowu wa Labour Party hi xilo xin'we loko ta ka Israel manjeni va fana a va hambanangi so loko Joe Biden a tsakela President Cyril Ramaphosa a hi ku n'wi tsakela hi ku wa swi rhandza ku ri u hlurile xo sungula u lava ku ri President Cyril Ramaphosa a nga ngheni ngopfu le ka BRICS leyi u lava ku ri a n'wi kokela vuyani hikuva a va n'wi rhandzi na vo Biden a va n'wi rhandzi President Cyril Ramaphosa kambe vo lo tsaka ntsena hikuva a ku nghenanga vanhu vo fana na vo Jacob Zuma kumbe vo Julius Malema kumbe va PAC kumbe lavan'wana lava va nge America i xigevenga lexikulu ngopfu nga xi tshembi so manjeni u tsakeli hikuva vanhu va tiva ku ri valungu lavo va nga nyika President Cyril Ramaphosa support leyikulu ngopfu hi 2017 loko a sungula ku va president ka ha ri vona lavo vanhu va Anglo-American va ha langutele ku ri lava vantima lavo va nge a hi tirhisaneni na America hi tirhisana na European Union a hi tirhisaneni na Britain in other words hi lavo va ha ri na makulu basi mentality ya new colonialism va hala ku hundzuxa Afrika-Dzonga ku ri ku va a new colonial state kambe leyi fambisaka hi vantima valungu va le Europe va le America va le kwihi va va andhaku ka vantima va rhangelile mahlweni ku va vona va ba ku huwa leyi va la ku yi ba kambe va sasametela hina hi vandhaku in other words hina the puppeteers ma-Afrika-Dzonga varhangeli va Afrika-Dzonga ku va ti-puppets ta hina Prof ni lava ku hundza hi laha mo ni khomela nyana minete no lava ku mi ni pfuna ku twisisa ku nga va ku ri yini lexi ndlaku ku Panyaza Lesufi a tsandzeka ku sungula mfumo wa yena mi hleketela ku xiphiqo xi le kwihi a Gauteng kambe loko ni vuyela mo ni khomela tani Prof Tana na leti nga emiehleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula ila inga komingsiro Munghana Lonene FM ikhumet minete nga se ba awara yan'we mahungu ya misava na Maninkos na Chauga kabeke a hetsi na Professor Chamberson na wa ku ramba mingisiro mene le ka 0860 002543 u kandzisana rito ka 0657443911 ai hetseleni Prof miri ku xiphiqo ku nga va ku ri yini loko ku xikuna xiphiqo le a Gauteng no Panyaza Lesufi va nga tsandzekanga u arisiwile hi fikile Mbalula na President Cyril Ramaphosa leswi a lava ku swi endla hikuva Panyaza Lesufi a nga lavi DA ku ri yi va na matimba ngopfu ka cabinet yakwe ona ku va nyika ntsena portfolio tinharhu manje loko Helen Zille a ku loko wena u nyika ti-portfolio tinharhu wena wa teka tingani ene loko ku ri wa teka hinkwato leti nga sala so government ya national unity yi kwini manje Panyaza Lesufi va ku hi mina ni nga hlawuriwa ku va premier loko Zille ku u hlawuriwile kambe u hlawuriwile hi ti-vote ta hina na vanhu va DA hi na nga ku hlawula vote so Panyaza Lesufi a nga lavi ku endla leswi President Cyril Ramaphosa a nga swi endla ka lexi va xi vitanaka GNU a Cape Town Panyaza Lesufi a lavi ku ri a
veka va DA lava vo ka va nga tsavi na matimba ngopfu hikuva leswi a swi ta nyangatsa ngopfu vanhu vo fana vo Julius Malema na EFF lava va tirhisana kahle ngopfu na Panyaza Lesufi na va MK na vona va Jacob Zuma a va rhandzile ku va ku hi ta ku nyika support hinkwato loko ku ri nga pfumeli ku ri DA yi va na matimba ngopfu hikuva loko wo nyika DA ku ri va na matimba ngopfu the next elections ku ta va DA leyi yi hlulaku yi tekaku Gauteng wena wena na ANC ya wena yi nga ha komi nchumu Gauteng manje loko ngo luza Gauteng yi ri ANC yi ta va yi luzile hinkwaswo hi leswi nga kona ke manjeni Panyaza Lesufi u lwa na Luthuli House and u lwa na Union Buildings hi mhaka leswi a lava ku swi endla manjeni Zille na DA va ri hi nyiki lexi xi vitanaku proportional representation swi vula ku ri hikuva hina about 28-29% ya victory ka ti-elections ta hina so hi nyikile switulu leswi ringanaku ti-percent ta hina manje Panyaza Lesufi nga swi lavi sweswo kambe loko a nga swi lavi swi ta hetelela swi fike kwihi a swi ngo ta hetelela swi fike kwalaya ka ku se mi fika la se va ku se ku disbandiwa PEC mhaka ku a yi tikombi yi kha yi landzelela leswi nga le ku landzeriweni hi national Panyaza Lesufi a nga volovi ngopfu hikuva xakwe a nga tsakangi loko President Cyril Ramaphosa a endlile GNU leyi nga yi endla so a nga vi na mhaka na swona na hambi loko ku na huwa na ka lexiyani so yena u ri hi mina loyi a nga hlawuriwa so manjeni wena DA teka leswi ni ku nyika swona loko va teke leswi ni ku nyika swona u nga tshama u ya va opposition a handle swi na mhaka and the DA yi nga vileli ku va opposition ku ri yi kaneta ka Panyaza Lesufi yi ta lava swona hikuva yi ta ku hi kumele chance ya hina sweswo manjeni hi dlaya ANC a Gauteng loko yi ri opposition ku fana loko va n'wi nghena sweswi a ka ha ri na nchumu lexi nga ta bahuwa hi xona na vugevenga lebyi endliwaka wa Gauteng provincial Gauteng province va ta va na vona va bohile mavoko ya vona hikuva loko va ri ka mfumo wa Panyaza Lesufi na vona leswi ANC or mfumo wa provincial government of unity center na vona va ta va ringeni sweswo so vona va rhandza ku ri nge va handle hikuva vanhu va ku loko yi va handle hi ta kota ku hlasela ANC hi bahuwa yona i va hi wisa so the next election u ta va hina hi tekaku Gauteng hi leswi va lava ku swi endla Prof kambe hi nga rivala na leswi a swi kha swi endleka a Nasrec ma yi tsundzuka Nasrec a yi kha yi komba N1 na N3 loko mo languta ma va tsundzuka ku vakulukumba lava Gauteng a va ndlisa ku yini loko swi ta ka timhaka teto well swi komba leswi ku ri swi ya koho a vona Afrika-Dzonga hi xilunga na vona na sweswi President Cyril Ramaphosa loko u swi endlile mbilu yo basa kambe u endlile swihoxo leswikulu ngopfu leswi hi nga ta swi hakela ngopfu so swi tani ene Gauteng a hi leyi manjeni yi nga endla ku ri yi va ehansi ka mavandla ku fana na vo MKP kumbe EFF kumbe DA no a swi fanelanga va kona ANC na yona hi ku ri yi vekele swiphukuphuku swo tala ngopfu le henhla le so a va tivi na ku ri va endla yini so hi vona va moxaku swilo hikuva va onhile ti-chance leti a va ri na tona to tirhisa tiko kahle va fambisa swilo kahle ku ri vanhu vo tala va misava la Afrika-Dzonga and hi vanhu va vantima va tsakela leswi va swi endlaka hinkwaswo so majana no tala va nyanga tsakele ngopfu hikuva swiphukuphuku leswi nga nghena swi yiva timali swi teka vanhu va le handle swi va nghenisa ndzeni swi endla swilo swo ka swi nga tivekani so manjeni tiko ra hina ri xavisiwile so hati hi ta hlupheka ngopfu until ku fana na mutsari wa buku wa le Ghana loyi a nge
vanhu vo saseka a va se velekiwa i ku ri ta lunga loko vanhu vo saseka va se va velekiwa kambe sweswi a va se velekiwa a hi tivi ri va ta velekiwa rini. Prof nimetwi khesini karongwe enkom Professor Thembason a hi ku tuminisiro mina ku n'wangulo wa wena wu ri yini hi leyi mhaka man ngopfungopfu n'we vaaki va le Gauteng mi ri yini hi xiyimo lexiwani hi nga kateka hi kuma un'we minyikisa ni nga siya mahungwini ku nga se ni kuma imani ya kamba le ka ana ku tirhisa ritiro ka ri nga ri rona imani ya kamba le ka mathebula dp@sabc.co.za at Africa Mangana nako hi kota ku twa ku a hi koti ku we u angula o ku yini ka mhaka leyi hi bulaka a hi koti mingiseri ku yisa amahlweni ku wena n'wangulo wa wena u ri yini va ri ongeti ku na un'wana munhu a nga kola enhlekani a ku na munhu la ni la ku ni tsala email leyi hi ku seketela xivulavuri lexi a xi ri koho kwala moyeni loko xi ku murhi wa munhu wa ntima i mulungu ni ta yi hlaya loko ni vuya leyi enhlekani talanga wi papa tsona ni ku pfuka hitho i pfukile mi ri timhaka tingani hi leti tibili talanga loko mo languta a Gauteng ne loko mi languta leswi DA na ANC swi endlaku hi leswi mina ni swi vonisaka swona a hi sunguleni ku hatlisa ku ri a ku xikongomelo a ku ri ku endla mfumo wa hlanganelo ivi ANC le henhla yi ku a hi pfuleni tinyangwa un'wana na un'wana lava a ku tirhaka na ani yona yi na 40% ni vula le ka national hi tatana kwala Gauteng a swi sungula le henhla le that's why mi kuma nga ku no Lithuli na Panyaza yi nga ku ta hadzayisani ni swa tikomba loko swi fika kwala ka principle yaleyo ivi leswi a ni la ku vula swona hi leswi loko mi teka mfumo wa nhlengelo xikongomelo xa kahle xa kona xi kahle ngopfu mara onge swi fana no teka mati na oil ni swi chela ndhawu yin'we mara hambi mo hakasela mati ma ta tikomba ma tlenguka ma ya le tlhelo mati ma tikomba mara swi ndzeni ka nakisana lexi ni xi vonaka mina a ku na loko hi ta ka proportionity DA ni nge yi yimeleli yi va yi ri kahle ku ri okay mina tinambara na n'wina hi na tinambara vavhoti va hi nyiki leswi hi nyikeni leswi tinambara ta hina a ti fanele ti fambelana na swona mara ANC yi nga va yi kha yi hleketa la Gauteng ku lofo leri nga hafu leyi nga ta sala ni koka va mani kana u EFF kana u EFK mara lexi ni nga conclude hi xona khalanga lexi ni nga xi vona ni hava nkarhi hileswaku na vona leswa swa ku no vanhu lava va nge le ku endliseni ka mbulavulo a va tshembekangi a va tshembani ene sweswi i ku na vavhoti hikuva vhoti loko hi languta tinambara hi nga tindli mathematics hi ta endla arithmetic se hi le ku tihuwiseni kumbe ve le ku tihuwiseni varhangeli va hina ene tiko loko ro languta ngopfungopfu a Gauteng swo ka swi nga fambisi leswi va langutelaka swona no ka ni nga tiko hi vangani ta endla tinhlayihlayi swi ta karhata la na yi vona June 76 loko swo ka swi nga fambi kahle yi ta vuya hi mhaka ya ku swa tikomba loko mo languta Panyaza yena hi yexe a nge vi na problem na EFF mara na xinguma lexi a nga na xona i DA xana rimbewu mulungu leswaku mulungu ka mina i ta tshama a ri mulungu mara loko ni boheka ku tirha na yena hi mhaka tinambara leti hi nga nyikiwa hi vavhoti a ni na ndlela yin'wanyani u titsema njhani tipiko na a hi fanele hi titsema hi ririmo mara problem khalangane ku na ximunhuhatwa ni tshame ni mi byela lembe leri nga hela ni ri ka xikundu ni ku ku na ti-characters leswaku ma tiva mhaka yin'we yi nga kona ndzeni ka ANC na le ka DA ku na swimunhuhatwa mina loko ni vona Helen Zille i munhu wun'wanyani wo i la ku twa leswi swi vuriwaka hi yena hambiloko a ri right kumbe a ri wrong se ku na timhaka ta swimunhuhatwa la ene South Africa a yi se hola ya ha ri na mental health ya the past practice of the apartheid ene namuntlha hi leswi swi le ku kheni ka matluka swi mahangalasamana ni tshemba ku hulumende yi ta va yi ri kona a hi kumeni mahungu ya misava na mani Nkosinathi Chauke i minete ku bela awara ya 13 ya Nkosinathi Ngombela sabi wayikhipha le Kukhona yini eka 9.4 FM Munghana FM Ngombela Rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi Nhlikani Putpet hayi leswi humelaka tiko leriwana hi swi tsema nhlana hleketani tiko ro hetelela hi ku kala ndzingano tiko ro hetelela
ala tlhele va tiko ro sungula ku va na cabinet yo leha hi ndlela leyi 77 va karhi va hola over 2 million hi lembe mali leyi tele ngopfu se ku mali yo helela ka vona mse yi tele ngopfu mali yaleyo ala tlhele wu ta byeriwa ku a ku thoriwi nge pfuki thoriwini loko yi tshama i ri na leswa offense loko ku ri ku tshama i khomiwa a wu thoriwi vo mara va le ku tholaneni swa tika swa tiko leri aya hi zamazameni ta vona ku swi ya helela kwini i Derek inhlekana bashume ebutpet namumeso wangona njendani ebutpet akamhaka leya khibula lonto limhaka ta geza ne moni mbyela ku city power na Eskom a va ri twisisi bindzu lava nga wu rhannini a va ri twisisi at all i nge vi na bindzu ra muxaka luwa mara ku nga vi na vanhu vo audita swi fanele nga tshama swi ndleka ka purasa va siya tikhopa tilo iniwa ku nga na vanhu vo swigada swi leswiya i vanhu va ndlayini va yiva ma swi twisana va tsandzeka yini ku thola vanhu va famba va languta swibokisani vanhu namuntlha vana va ha xava gezi ebutpet swi lame ni tshama kona swi nga endleka no va nexe kumbe vambirhi vanharhu lava hi xava gezi sweswo ni certain hi swona ni la ku va tsandzeka yini ku thola vanhu vo famba va cheka swibokisani leswiya va timela vanhu lava va nga hakeriwi gezi cause lexi va nga ku swi endleni sweswiwani swi vula ku va ndlela ku vula ku yini vanhu a va hi va bridge gezi ma swi twisana i ndlela yin'wana yo yi tshikelela hi lero vanhu va ya ku bridgeni ka gezi ene moni mi byela xihundla swin'wana a ni kha ni driver kun'wana hala va ri le kwini hala vo kokotela hala ku hala Johannesburg South hala henhla hala hi butpet mata lomu vo tintambu letiya ti yiviwa ku makaya letiya to nghena tindlwini ta ntima letiya ti ya thumwa ku yimisiwe na tipholi ti endla gezi rin'wana i nga zi ri na we ri nga ri na wini mara va famba laha va swi tiva a va tshama ndla nchumu hina va sukele ku yi tshikela hi timhaka ta 200 va ndla yini va thola vanhu va rindza swa vona inkomu inhlekani botpet na muhumelerisi mina ka ministara lowo wo beburiwela Zimbabwe mina a ni voni xihoxo ko va ko vanhu va lava ku endla xihoxo hi mhaka vito Zimbabwe loko a lo tswaleriwa a America a nga ta vulavuriwa nchumu nakona loko vhele u famba hi cheka ku mani u beburiwele kwini mani u beburiwele kwini vo tala hi nga kuma vhele va nga beburiwelangi kona kwana hambi Ramaphosa mi nga kuma na ya nga beburiwelangi kona kwana ma yi vona hikuva na va ka Ramaphosa wo tiva hi ya ri wexe van'wana hi va tivi so mhaka ya vito Zimbabwe a yi tshikeni ministara va ta hi korrekela inkomu minjhani botpet mi vulavula na magezi laha na ku angula ka timhaka letiya ta makhadzi loko va ku maphorisa mo tala ma helivhini hi nkarhi wa ti-election maphorisa mo tala a ma yangi a livhini ku a ku ri na instruction ku hi ti 15 ta May until ti 15 ta June ku hava laha tekaku leave ene sweswo swi endlile ku vanhu vo tala lava va fanele va teka leave hi nkarhi wolowo va postpone va tekile sweswi after ti 15 ta June so that's why mi kuma ku maphorisa mo tala ma kona mitirhweni ka nkarhi wa sweswi a khensa botpet inhlekani botpet mi ta ni pfuna loko ku ri swin'wana ni nga swi twisi kahle mara hi ku ya hi mina ni twa ku a swi fair ku ri hina vaakatiko ku nga hina hi votaku and then ku tshe ku va hina hi fanele hi korhokeriwa loko hi fanele hi apula mitirhi va hi lava ti-experience and ku na ti-age limit mara vona loko va kha va thola na le parliament a va swi langutisi sweswo hinkwaswo ni nga nyika example hi manana Angie position leyi va nga nyikiwa yona ya le ka defense ni twa ku loko ni zama ku va gugula a va na vutivi at all mara hikuva in'wa tipolitiki va nyikiwe yona mina loko Mr President va kha va tekanyana nkarhi ku announce cabinet ya vona a ni twa ka kanerisaniwa hi swona swa ku i mani a nga na vutivi ka position ya so i mani a nga na ntokoto mara swi tikombi nga ku vona a vo va ku balance ka equation ntsena ku ri va ta kota ku ti ta fambelana ku ri DA yi kuma yini ANC yi kuma yini mani yi kuma yini inkomu a mi ri na Sunboy Liviya khensile Sunboy a khensa swinene hinkwenu n'wina mi nga kota ku tisa
matitwelo ya n'wina kambe ke tsundzukani ku munghana lonene FM u tiyimiserile ku kaxela minongonoko leyi nga voyameliki etlhelo ro karhi hi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona kambe mavonelo ya lava hoxaka xandle ka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi ku nga ri ya munghana lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi. Munghana lonene FM makombandlela. nagora ka Afrika wa vulavula ele ka munghana lonene FM makombandlela 13 minutes ntsena ku bila awara ya 13 enkarhi lowa hi nga ku tshembisa wona ku ri ta twa hi timhaka ta ti-rumble strips leti ti nga laya a ka sekgopo hi yo mhaka hi ku laha a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona. ayi amukeleni Buthabo va suka eka Sanral. Buthabo Mahlakwani. Buthabo Nhlekani mi amukeleni ka munghana lonene FM. Good afternoon. Good afternoon, Mr. Matebula, and to your listeners, and thank you for having me on the show once again. I understand today we're not going to have a very long discussion. It's just a report back. What did you find? Yes, no, thanks. Indeed, we're not going to have a long discussion. And it's nearly 2 weeks since we had our first discussion regarding those rumble strips in Sohopo. Well, I'm just back on air just to give feedback regarding the findings as I was on site last week as promised in our previous discussion. And we completely understand your frustration and difficulties, and we appreciate once again for bringing this matter to our attention and your patience, as we are committed to finding a solution to resolve that problem. So now we have given the contractor responsible for that stretch of road an instruction to replace those rumble strips with more rideable ones as a matter of agency. So within this week, we'll be seeing some action in terms of resolving that problem. What exactly is going to happen? What we're gonna do? We're gonna remove those ones and put more rideable ones. The ones which are more rideable when someone is running over. Yeah. Is it going to happen to all the sets? 50? Is it 56, 57? Are you going to attend to all of them, or there are those that will be left as they are? There will be. It mostly will be focusing at the ones which are closer to the stop signs, because those are the ones which you will experience this a harsher rideability as you are driving more slower. Yes. Oh, okay. I see. Yes. So what will be the time around the turnaround time? This week, how long did you give your contractor to remedy the situation? I did even engage with them, of which they told me that for now, what the plan is, we're gonna remove them. And then within the next 2 weeks, that's when we will get the order, because we have to place an order for the ones which we will be erecting. So after 2 weeks, we'll be getting them back. I would say within 3 weeks to a month, everything will be in place. But in the meantime, they will be removed. Yes, in the meantime, they will be removed. But then do you know exactly when will they be removed? As to when will we see them out of the road? Like today, tomorrow, during the course of this week? When exactly? I would say latest by end of next week. It should be. But that instruction, I did get affirmation from the contractor that they will be starting this week. Oh, okay. So they are removed at whose cost? No, in case like this, it is removed at their own cost. It's not like we will be paying them extra for removing them. Yeah. Yes. So they have indeed missed the required specification. It's actually not that. It's just that they are more harsher. Yeah, but the harshness is brought about by what? By the height, by what? By the number? What exactly brings the harshness here? No, the harshness there, it was brought by the height.
So height of those, yeah. So if they are going to bring the drivable one, it means therefore the height was not well thought of. No, Mr. Matebula, I wouldn't necessarily say. Butabu, never mind. Don't answer. It's fine. It's fine, Butabu. Let's look for the solution. We have a solution now. They will be removed, and we'll have the drivable ones. So drivers should just upload the fact that their cries were heard. Indeed. So and thank you once again for bringing to our attention. No, we really appreciate that. Thanks, man. And the last thing, Butabo, can you help us find people who are responsible at Sanral with the issue of toll gates? Because we have been trying to get people from your department, from Sanral, to talk to in terms of toll gates, because we have realized it's very expensive to drive to Limpopo than it is to drive to Bloemfontein, than it is to drive to Eastern Cape, than it is to drive to Durban with regard to the toll gate. So off air, you can assist us get those that are responsible with the toll gates. Definitely, I will share the contact details. Okay, thanks, Ntate. Thank you very much. We really appreciate your time. Thank you. Thank you. Inko. I can, sir. Ah! So better. So better mavoko ka. Ah, matimba ya shani moya mina. Ai. Ani mati mavoko. Ni vona ni kombela riqingho kumbe rin'we kumbe mambirhi. Mi swi bela mavoko leswi ka ku xiphiqo lexi ya xele ka Sekgopo ayikho. Xi ta hela ku nga ri khale. A mi swi beli mavoko sweswo. Hileswaku nkarhi wu hundzile wa ku vanhu va endla swilo vo tindlela nje hi ku rhandza. Hi ku hleketa ku hava ka vo timiyelela. Nkoka ni yena ya endla vulavisisi ni ya kuma ku xivangelo lexi endlaka ku endliwa swilo leswiya swa ti-rumble strips, xikongomelonkulu a hi mhaka ngopfu ya ku n'wina mi ta kota ku yima tanihi va timovha. Xikongomelonkulu i ku endla ku na loyi a nge le ku tsemakanyeni patu mfambi milenge a kota ku phaphara a swi twa ku hey ku na movha yi nge le ku teni yi ta kuru alaya ma swi vona se swi beleni mavoko no vula ku a ni loko mo swi bela mavoko nyana hi mi twanyana ku himpela hayi matimba ya xiyanimoya ya Afrika wa vulavula ya mi pfunini hi leswi timhaka ta ti-rumble strips a ti nga ha mi hluphi ku sukusela sweswiwani ku ya mahlweni. Lexi nga sala i ku a hi va nyikeni ku fika hi Ravutlhanu vhiki leri taka loko swi nga se suka hi ta fanele hi va landza hi ya twisisa ku kahlekahle va minicha ku yini loko va nga lavi ku swi susa. Nongonoko ya Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makombanela beri ku na un'wana miyingiseri hi loyi nhlekani hi khalanga ni dilike kwalani mavhiki mambirhi ya ku hindza hi lori ne a wu nga tirheki man mpela ni swi bela mavoko mara ka leti toll gate na yona tlhela ni bela mandla swinene khalanga because of loko mi suka la mi ya a Cape Town loko mi hindza Bloemfontein ku ya a Cape Town i toll gate ya yi-1 i toll gate ta yi-2 yes. Then mi suka mi karhi mi tirhisa N12 mi ya Cape Town loko mi hindza a Kimberley from Cape Town a ku na toll from Three Sisters a ku na toll gate na yin'we twanana mi ya kuma toll gate loko se mi suka Cape Town loko mi hindza Thailand leyi nga kona Cape Town loko mi nga ta kuma toll gate loko mi ta hi N12 sukani lani la Joburg mi ya a Durban it's almost woma 4 at toll gate. Sukani la Joburg mi ya a Limpopo it's almost woma 4 at toll gate la ka N1 so va le ku yi tikiseleni na hengela hansi haleni but vona va ngela henhla le i-toll gate i tintsongo kambe leti ta N3 mingiselo me N3 Joburg N3 ku ya Durban na N1 ku ya a Limpopo ku durha ti 340 titani ku durha ti hi ku me a ni yi tirhisa ngopfu ti-trucka hi movha ni leswi swi xiyeke ngopfu mara lori nkarhi wun'wana mi ta kuma ku toll gate ya ku sungula yi hakela vo ma 2 something ya Villiers then ya vumbirhi yi hakela vo ma 3 something then ya vunharhu yi ya karhi yi tlakuka mi kuma ku yi ya voka vo ma 6 something hayi a hi ndleni ni ntirho kaya ke langutani N4 N1 na
na N3 Durban to Joburg na Joburg to Musina hi vona ku durha ngopfu yi durha ku swinene i ti-toll gate ta yi-2 yin'we leyi ni yi tivaka loko mi famba hi N4 leya Machado na yin'we loko mi famba loko mi suka leyi nga dlayiwa vanhu leyi va vulekweni leyi nga fa vanhu hi accident leya ku dile ka muako loko mi ya George loko mi karhi mi ya George mi suka George mi ya a Cape Town a yi ndawu ma 6 something ya ku ri N2 hi yona leti a ni ti tiva ti durha ka ti-toll gate ta la South Africa hinkwato na mi twile botwa khensile swinene nkarhi wa n'wina ku tiya ku engeta inkomu khalanga inkomu i sweswo mi ngisero Munghana Lonene FM ha khensa swinene i timhaka leti hi hlanganaka na tona loko hi vuya ka nhlokomhaka ta mahungu ya misava ya awara yan'we a hi buleni nyana kantsongo hi timhaka ta ku va Democratic Alliance tanihi vandla a va ri van'wani va mavandla lama va rhanga mahlweni ka timhaka ta ku kabinete ya hina yi kule ngopfu kabinete ya hina yi teka mali yo tala kambe va xiphemu xa yoho sweswiwani swi nga va swi vula yini leswi swi nga va swi vula yini mingisero mina nga tsakela ku twa n'wangulo wa n'we eka mhaka yeleyo loko hi ya ka nhlokomhaka ta mahungu ya misava ya awara yan'we kwala ka Munghana Lonene FM makomba ndlela ku na un'wana a nga ni tsalela email ya ningeteri a na ha yi hlayangi ni nga se huma a kha ku yima na mingiseri twanani u ri yini i teri yena Dr. Gebuza nge ri khalanga tolo ni hete tiawara ta 4 ku yisa eka ta 5 ehofisini ya ka Eskom eTzaneen a ni yele ntsene ku landzelerisa xikombelo lexi ni nga xi endla hi 2020 xo hoxeriwa xibokisana xa gezi nhlamulo ni nga yi kuma tolo i nhlamulo yin'we leyi ni tshamelaka ku yi kuma nkarhi hinkwayo loko ni landzelerisa xikombelo lexi xo a va se va na kontraka endhawini leyi ni tshamaka yona khalanga vanhu vo tala va vantima va tirhaku hi vanhu lomu mintirhweni a va yi landzeleli vathupili principles loko u vilela u hundzuka muvavisiwa wo i nga ha pfuneki kumbe ku pfuniwa hi xiyimo xa le hansi a reti ku ta hlamula hosi mina hinkwako laha ni nga vilela kona a ni pfuniwa hi xiyimo xa le henhla loko se ni vilerini se a mi vulavurisa a mi vilerisa ku yini a hi mukele nin'wana mingiserelo nhlekani ka Botpet aye papa Botpet Khalanga Chindani Eric Mavava ngora na sesirozi leswi nga ku swi ekeni swi endla risaka ka hina hi swikulukumba ngopfu matimba xiyanimoya ha mavona ko va am voteriwi Botpet as voteriwi into longa ku tirheni mi revive radio hi ndlela yin'wana ya matimba ngopfu loko mona ka matimba ma social media hi landzelela swa tifoni na swin'wana mara radio nongonoko lowani wa yingiseriwa ene wu le ku pfuneni ka rixaka swinene aka swilo swo tala ni nga ka yi nga swi koti ku swi longolota hinkwaswo namuntlha mara a ni la ku vula sweswo ku keep it up the good work that you are doing ka rixaka ra ka hina ngopfungopfu ha khensa Botpet man ha khensa hayi no hina ha khensa swinene loko hi ka hi swi kota ku ndlaha kantsongo ku pfuna laha hi nga kota ku pfuna kona ha khensa swinene hayi mintirho ya n'wina ya vonaka no inkomu Oscar Bungeni na Soshangovene inkomu bavuhosi eso ha khensa 0860002543 nteri loko hi vuya ka nhlokomhaka ta mahungu hi ta languta ka timhaka ta ku kula ka cabinet a vulavula a hi dzikeni na mtshemba n'we va yingiseri na ku tshemba mingiseri wa mehe kwala u nga ni yingisela ri koho wa Afrika wo vulavula a hi dzikeni na va hi dzika laha hi vulavula hi timhaka teti ta ku kula kumbe ku tsongahala ka cabinet ya hina a ku ri na swivulavula swa ku he vatirhela mfumo va tele ngopfu he administration yi kule ngopfu hi nge swi koti ku yi kambe mpfhuka vanhu va tivisiwa switiviso ka swivandla swa vona hinkwavo a ku na loyi a vulavulaka hi timhaka handle ka lava va nga hi halaya ni vula lava nga hi halaya ka progressive opposition se mi vona onge swi nga va swi vanga yini hi ndlela leyo 0860002543 a hi ku timingiselo mehe ta twa n'wangulo wa wehe ka mhaka yoleyo loko hi langute ngopfungopfu ka timhaka leti hi bulaka toho ni vona emani loyi okay un'wana i ri thank you for Sekgopo Road
ikhulufero un'wana wa vachayeri va mathekisi awu a khensa swinene nya khensa swinene swi ta lava mi teka xiboho xa ku va mi hetelela mi hlengahlenga swa n'wanchumu loko va hetelela mi hlengahlenga swa n'wanchumu mi khetsa a ni tivi kumbe no vula no hlaya ku pima no va ku pimapimini mina ni ngo ti pimela kambe hambi swi kutani 0860002543 ni lava lava nga ka x ni twa ku na overi ku na un'wana muhumelerisi laha ima ni twa loyi i nhlekani mi amukeleli ka munghana lone enhlekani botpet aye papa hayi no nghenela ku ba makhwela na mukulungwana botpet matimba ya n'wina na kulukumba ncindane i maxiyimo xa le henhla i ngi xikwembu xi nga mi nyika hinkwaswo leswi mi swi navelaka ku swi fikelela leswi mi swi tivaka na leswi mi nga swi tiveki mara swa xikwembu swi le kule ngopfu hikokwalaho ka yini mi nga ku i ngi swimanimani a ngo mi nyika leswi mi swi lavaka hayi loko a ri mina na ndyangu wa mina ni ri hi weekende n'wina ni ta hlangana na n'wina ni vona ku ni mi endlisa ku yini ku komba hayi ni ri nexe swi lava ku ri na cindani oyi hayi ni ri nexe swa n'wina na ncindani na mani vona ku ya ku famba ka nkarhi mara n'wina na ta ku mina na n'wina swi ta olova ku hi hatla hi vonana ne mi twi so ebotpete andlani no hindza hi kona salele hi 30 wa tisecond na hi 3 second ni nga swi endla a ni kombela masipala wa Giyani wu teka trip loko nga ri na muntlha mundzuku wu endla hi le ntshaveni liya a ni swi koti ku veri ya Mangombe wu ya i nga ri wu ya a Plantini wu ni byela ku mapatu lama mambirhi ma ehlaku laha ntshaveni hi wona na hi rini kha hi ri la hi wona mara masipala wa Giyani wu nghena njhani kona mi ni tiva wona bye I'm in Sunday. Mentivo. Tatana Basil Paloi, Banga Marangeri Kanda, Olet Makata, Mintorio ya Aki, na Magondo, na me ako, Mupani. Bale ku lavane na nkulukumba luya a nga vulavula tolo a kombisa timhaka ta ku u tiva u na video ya vanhu lava gandlaka ti-potholes hi baki se swi nga leswi loko ve mi le ka xiyimo xa kahle xa ku ni kuma muyingiseri wa mina na ha ri ku mi laveni lava video yaleyo ku vanhu va nga teki va ta yivela mali va ku ve le ku ndleni ntirho va kha va nga ndli swona se loko ho yi kuma video yaleyo a swi ta va swi landzelerisiwa kahle swi sweswo swi pfuneka hi ndlela yaleyo ni le ku voneni mani Rosi na Mashele ve le ku ni fonele ni ri moyeni a ni tivi ku va vula ku swi vula ka va ni yingiseli ne swi vula ka va ni yingiseli ku loko va ni yingisela va nga ta ni fonela la moyeni kambe hambiswiritani a hi amukeleni mani Nkosinathi Chauke vo va hi byela ku mahungu ya misava ya awara ya 2 ya ta va ya yimise ku yini ya Nkosinathi la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona sotsomiyingiselo munghana lone FM beri ka n'we mi nge le ku chayeleni gondo ri ra R81 a ni tivi ku swi na ntisi ku fika kambe na n'wi tshemba ku kombela a nga ni rhumela video leyi swihehlo swi komba ku na lori yi nga wa la a patwini reriya ra kwala ntshavi kwala ka Sikhopo va hehla ku xivangelo ku nga va ku ri sweswiya swo girigiri namuntlha sweswi yi vulavulaka se a ni tivi ku swi na ntisi ku fika kwihi kambe la nga ni rhumela na n'wi tshemba yena na n'wi tshemba yena ku a nga va kha vula ntiyiso a hi munhu wo huwa a nga twanana na swo huwa loyi munhu wa vanhu va serious 0860002543 ni kombela hi dzika la a hi kombeni
ku tiva ka hina ka timhaka ta tipolitiki mi vona ongeti ku nga va ku ri yini lexi endlaku ku sweswiwani khabinete ya hina yi tsatsamuke yi kutani nakona matitwele yan'we hi wahi hi nhlayo ya vaholobye na swandla swa vaholobye loko mi ta landzelela leswi mavandla yo fana na ma-Democratic Alliance a va vilela loko swi teka timhaka ta ku kula ka khabinete ya tiko ke hi swo hi lava ku bula hi swona na ku mi twa leswi se ho la ku bomba leswi hi komba rixaka ku ha dzika wo sungula hi loyi enhleka Theo papa hi pfukile njhani eBaloyi la Jericho na Foskabrets Jimmy Baloyi inkomo khalanga Theo ani tivi kahle leswa politiki mara loko ni hamba ni yingisela mahungu a ni kha ni twa vona lava a ku ri opposition a ku sunguleni lava DA ene va kha va komba ku ri cabinet ya South Africa yi kule swinene so va kombela ku ri president aka nkarhi lowu taku a yi hunguta sweswo hi hlamarisa nyamuntlha na mina I thought loko president va kha va jikajika va teka nkarhi I thought va busy hi swona swilo swo fana na sweswo va lava ku lunghisa cabinet ya vona ku ri va yi ehlisa I'm surprised mina ku vona bandla ra DA ku va vona lava nga eta aka cabinet ya hina ya South Africa va yi dyela mali swinene vanhu lavawani eBotpet kambe mi languta hi tihlo ra ku va dya mali kumbe mhaka ku va fanele va tirha ku na ntirho wo tala lowu nga languteriwa la tikweni ra hina Botpet va yi dyela mali hina vahakeri va tax va yi dyela mali swinene a ni voni ku ri i ku fanele kwa tirhiwa lawani lexi ni xi vonaka i ku khensiwa ku ri okay comrade hi twananile laha so a hi ku khensi position hi leyiwani ma yi vona so mina I thought va ta emphasize ku ri no mani a hi hunguteni cabinet ya hina yi kwile swinene so va hi roba kahle va hi sala vona a xi kona lexi va nga swi tshamela lewani 43 deputy ministers kambe ni byeleni loko n'wina mi langutini mi vona ongeti swi onha yini loko va tele a swi vuli ku ntirho wu ta kota ku tirhiwa kahle Botpet a ni voni ku ri ntirho ta tirhiwa kahle vonani ni va u kuma va endla 2 deputy ministers and loko minister wa a nyikiwa education a vabya a nga vi kona a ofisini va ya va teka minister ra un'wana a va teki aka ti-deputy ministers letambirhi leti va nga telanga so leswi vonakala kahle clear ku ri va le ku dyisaneni vanhu lavana a va na mhaka na hina hi ri vaaki va tiko ra Afrika-Dzonga so a ri hesitata to hi swona hayi kumbexani swo vula ku tanihi vaaki hi fanele hi endla xa n'wanchumu kumbe sweswi va nge ku ta va na nhlengeletano ya vaaki va kombisiwa ku hayikho loko munhu ala ntirho a yi ku tirheni hi nga dyisani hi mhaka ya ku hi te vhivha hi ku se loko se swi kutani swi endla ku hi hetelela hi ya tirhisa mali yo tala ku hakela kumbe ku endla ku vanhu va kota ku dyela ngopfungopfu loko yi languta miholo ya vona a ni tshembi na ku ri vanhu lavawani aka timbizo leti ta ti-community va yingisela Botpet ku va ku fambisa nkarhi ntsene ku endliwa ti-catering vanhu va nyikiwa swakudya ku dyiwa ku va leave savings kahle ku va vulavuriwa then loko va heta kwalano that's it va lahla maphepha la mali a va swi landzelerisi ku ri okay hi khomite swo karhi na swo karhi aka ma-South African so a hi implementeni leswi hi nga swi khomite ni khensile buti wa mina ni khensile hlayisekani n'wana ma khensa swinene Theo inkomo 0860002543 makumenharhu timinete yi bile awara ya 13 noko ya Afrika wu vulavula hayi mina ni yo ti tsakela mani na tsaka kambe lexi vavaku ni yi voni ni traka liya yi fambile hi liya na ti-semende ya tikombe nga ya nghena laha van'wana va lunghisa kho timovha kambe ku nga va ku ri swi nga va swi ri swo swi nga yi wisa kumbe yo tsandzeka tibiriki kumbe yini hi ku leswiya swa swi yi wisa njhani hi ku a yi fanele yi hungutini kambe hambiswiritano a hi vulavuleni hi timhaka ta ku kula kumbe ku ka ku nga kuli ka cabinet un'wana mi yingisele loyi nhleka hayi Botpet njhani hi pfukile ho dzika laha n'wina mi ri yi hayi wala vanhu va DA resisa hi Botpet a va nga ri ku bileni leze kokwana un'wana a mi byela ku ri corruption i corruption leyi nga ri ku benefiteni loko ri ku benefiteni hi corruption hi leswiya swo
mina ni tiva va Pat Khalanga loko ni ri va Khalanga swilo swa ndleka loko i nga va tiva Pat Khalanga hava Pat Khalanga swi corrupt ngopfu hileswaku corrupt ngopfu munhu loyi a nga tirheki mara un'wanyana nge le benefiteni ra munhu loyi easy ngopfu ku vulavula na yena mantwisisi so na DA a yi ri kule na swona swo swa vele va ya ku jeleni yi nge rhasa ku hava munhu loyi a nga ta rhasa ri ku jeleni kambe phela se swi vulaku ku a ku na a va ve va kha va vulavula hi ku hi tsakela kumbe ku la ku ta ku hi vuyeriwa musi loko swi ri tano mativa ku ze ku va na xivulavulo xin'wanyana xo loko se u hleketa ku ri corrupt i va ri a politician ya phati ya wena a yi hembi letin'wanyani to ti hembaku it's either you are full mantwisisi veri swi tlisa ku yini mi la ku swi cinceni swi vuriwa hi xinghezani swi vuleni hi xinghezi ni twa ku swi ri yini xavisela sweswo na DA nkarhi walowo a yi rasela hikuva yi nga ri kona mara hi ku sweswiwani swi kombeta ku ri va DA n'wana wa DA loko ku nghena n'wana wa DA ta yi yimelela a twa va yi nga ri ku hembeni mara hi ku tisa a ri ku hembeni kambe na n'wina ni tshemba ku rito leri mi nga ri tirhisa ha rona ma swi vona loko mi ku DA a yi hi rasela mi vona ku hi swona ku DA yi mi a yi raseka yi hembela phela ene phela munhu lo vulavula tisi na munhu wo rasa na hambi wo vulavula edziki njhani loko i kha yi hemba le ku raseni ma swi tiva musi a ni swi tivi bota mina ni khensini n'wana mani khensini swinene inkomo 0860002543 nongona ku ya Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela hi ku haxela twi hi Xitsonga xa nhlalo ku so sungula hi ri na ku pfumela ku ri kwalaho nga ko wa tsaka ni ku voneni swin'wana a nti n'wima swi vona na president na xandla xa president ve le ku chaveleni va holobye na swandla swa vona loko va kha va hlambanyisiwa la mara loko ma swi languta karhi un'wana i karhele laha ka lava vambirhi ku yimani a ni le ka xiyimo xa kahle xa ku vulavula langutani n'wena fambani ka fofo ve le ku swi haxeni thwi ka mi vona ku va ri yini hi ndlela leyi mi kha mi yingisela Munghana Lonene FM ta n'wi vona loko un'wana loyi a nga karhala kambe a hi amukeleni n'wana mingiseri loyi nhlekani botbet na vayingiseri va Afrika va vulavula papa xikalaveti la mitirheni la xikalavito loko mi nga se nghena ka mhaka leyi mi nga ta na yona ni kombela loko se mi fambile mi ya ni lavisisela leswi swi nga ta pfuna rixaka ra ka hina ku hikokwalaho ka yini ku ri na le mid east na west rand kambe a hi swa namuntlha yana ni mahlweni okay botbet ni lava ku khomakhoma hi wele ya cabinet leyikulu leyi me ni tshama ni kha ni vulavula minkarhi yo tala botbet ni ku hava politician ya South Africa leyi lava ku tirhela vaaki loko yi za yi kula cabinet yi kutani ya va hwi va nga ha vulavuli hi nchumu hi mhaka ku se vele ku dyeni swo swa ni vula swona ku i politiki ya makhwiri i nga ha vulavula enikiwe xinkwa xi tate na munhu lowa munhu loyi ni nga n'wi twa a vulavula i Julius Malema hi mhaka ku ya nga phati ya swona nga kona hi yena nga n'wi twa a vulavula hi ku a nga kona loko a ri kona nga lo hwi sweswi se swi vuya laha ka ku botpete hi tshama ka hi vulavula ni tshame ni swi vula na kwalaha ta swi vula na namuntlha ni ku va ku na va chuhisetela vanhu loko va ku va vhota kahle hi vote kahle se hi lava yini i result ya ku vhota kahle leyiwa ya ku cabinet yi kurisiwa ku taniya ku va lava ku accommodate tiphati leti ti nga laha hinkwato mara phela loko nga ku votiwa a hi nga swi tivi xikalavito mina ni ri nexe laha comprehensive ni ka ni ti votela ni ku heyi a ku ngheni leri a ni nga vuli ku a ku ngheni leri na leriya mani ka ndlela swa mina ni ri nexe ni yona ku loko ni huma ni kuma ku heyi ku lo poti votpete hi vulavula leswo kwala ka xitichi xexiwa vana va nga ri va ku a hi fambeni hi vhota kahle hi nghena hi va dyondzisa van'wana hi ku vhota kahle ka n'wina ku ta hi yisa laha hi nga ko hi mani swi tiva ku hi ya kwini vonani hina hi le Gauteng hi le Midrand a hi swi vona mfumo hi mhaka ku vhota kahle loko hi nga vhota kahle and the worst is still coming botpete swa ha ri switsongo leswi hi swi vonaka leswi and nkulukumba wa vanhu president a ni n'wi yimelela hi mhaka ku i lava ku zama ku
a tsakisa leyi political party iza a kurisa cabinet a ku tani yaku a ta kota ku va accommodate hinkwavo hikokwalaho ka yini va fanele va tsakisa ti-political party leti hinkwato kasi va nga swi koti mani xi tsakisaka vanhu hinkwavo i xixivetsele ni xi tivaka mina i macheleni leswin'wana hinkwaswo a swi tsakisi munhu un'wana na un'wana bothete ku humanyana katsongo kwalani mo ni dyondzisa rixaka swin'wanyana leswi swi nga endla ku hi fika laha hi nga kona munhu a ni nga ri ni languta ti-statistics ta vanhu lava kumaka ti-old age pension na ti-social grant na hinkwaswo old age pension hi na 3.9 million ya vanhu hi ya va na 13 million ya vana lava kumaka social grant hi ya va na 10 million ya lava kumaka 350 ya covid hi nga si nghenisa lava ti-RDP bothpet lava va nga benefita ka mfumo wa ANC tinambara leti ni nga ti hlaya hinkwato ta ti-pension ta kota ku pfumela ku ANC yi kuma majority mara hi mhaka ku munhu wa ntima a nga si vona ku xilo lexi ni nga xi khoma loko na ha xi khomini xi na nkoka a va zanga va lava ku ya vhota va tshame va nwa mabyala va nga yi ku vhoteni ku ri ku tinambara leti ANC vanhu va nga kuma benefit ya ANC ta endla majority a South Africa se hi swona swi nga endla ku hi vuyela kwala hi nga kona muti mina I wish loko DA a yi lo teka nyana bothpet 5 years va ta swi vona vanhu lava ku hi ya ku hluphekeni kumbe va ta pfuleka matihlo hileswaku loko mi nga vulavula mi kutani ko va na tlhelo rin'we leri ni lavaka ku hi ri landzelela xikalavito ra ku ka vanhu va nga yi ku vhoteni ni tshame ni swi vula kwala a hi nga vulavula hi tivhoti kambe a hi vulavula hi timhaka ta ku a xikolweni xin'wana a va ku va lava ku mutswari a humesa 5,000 hi lembe ya ku yi kota ku pfuneta ku xava maphepha lama ma va ku ma ri kona ka maphepha lama ma tirhisiwaka xikolweni se mutswari un'wana a nghena kwala ku a ku mina ni na xiphiqo a ni tirhi se ni n'wi vutisa ku ni nge a wu yili nhlengeletanini ya kona na a ku a ni nga yangi se ivi ni hetelela ni swi vula kwala moyeni ku xiphiqo xa yena hi lexi a nga yangi nhlengeletanini ya loko ku tekiwa xiboho xa ku huma 100 rand xa vumbirhi a nga vi na yona 100 rand yaleyo lexi n'wi dyelaka nkarhi xa vunharhu a nga tirhi lexi n'wi dyelaka nkarhi wa yena i yini a xi kona mina ni SGB ka xikolweni xin'wana kwalano sweswi mi swi vulavulaka hi teka swiboho va nga ri kona vanhu hi vitana meeting hi postpone hi vitana meeting mhaka ku a hi form quorum hi za hi teka xiboho va nga ri kona loko se hi teka xiboho va fika va gunguka hi mhaka ku a hi lava ku va involve ka tiko ra hina va swi vurini kwalan'wana professor Tembason va ku hi xavise tiko leswaku swi ta njhani munhu wa le handle a khoma senior position aka department ya hina hi miyela hi vuhiso hi mukela mani n'wini hi mukela a hi fambisana swikambelo swa vana va hina ma swi vona so a ri hi ku vota kahle loko hi nga rili ngopfu hi vote kahle inkombo bet mo izela van'wana hayi 0860002543 nongona ku Africa wa vulavula ka Munghana Lonene FM Makombandlela a amukela non'wana mingiseri hi twa ku yena i ri yini eka mhaka leyi bulaka hi yona hello a nga ha ri kona mingiseri luya ka 0860002543 nomboro leyi tirhisaka ni ku ringeteni ku ya le ka X le ni ya twa ku ka X ko va ri yini kambe X swi vula swi swo hambana ni X ni vula leyi tirhisaka ya swa mabulu lava nga dyondzanyana va swi tiva va tirhisa X ku vula ku munhu loyiwani hi tshame hi rhandzana ai mativana hambi mi tshikana na yini ke ku hina hi twa nga ri swa nandziha ma a swi nandzihi ku rhandzana na 0860002543 a hi ku timingiseriwa mehe ku n'wangulo wa wena u ri yini ta ri teka riqingho ra ri na tshembisi endzhaku ka loko hi ta va hi kandziyela Africa wa vulavula hi laha hi nga kona mingiseriwa Munghana Lonene FM tindlela timbirhi leti se ti nga sala i nga nghena ku hi twa tlhelo ra wena ya ku sungula hi liya ya 0860002543 ya vumbirhi hi liya ya ku va u tirhisa X Africa @Africa Munghana Africa ya C ivi rhumela hi twa n'wangulo wa wena hi ndlela leyi ka X kambe ka hi ku timingiseriwa mehe ku kwalaho nga koho n'wangulo wa wena wu ri yini
n'wangulo wa wehe wu ri yini eka timhaka leti hi nga ti khoma eka nhlekani lowu mhaka hi yaleyi hi nge le ku buleni yona ntirho a hi dzikeni hi leyi mhaka la timhaka ta ku kula na vutsanana bya kumbe mpimo wa khabinete ya Afrika-Dzonga va le ku tivisiweni va holobye hi lavaya kambe a ku ri na swivulavula swa ku yi kurile yi tele ngopfu va tele ngopfu ma va vona va fikile va ku va teka leswiya va swi vitanaka ve ri yini leswiya i cabinet lekgotla i yini leswi va ta ku va ve ri va ku na swin'wana swi endliwa ku presidential imbizo va tile va holobye ra leswaku loko vo fika va mi kuma mi ri ka ndhawu yi ya leyi nga yitsongo yi nga na entrance yin'we kumbe giyani kumbe ka ko ve ku tlu a ka ha fambiwa leswi va nga tarisa swona vanhu va loko va holobye hinkwavo vo fika kambe n'we mi ri yini 0860002543 hi ndlela leyi no tsaka ku hi vona khale ka nkulukumba loyi nga dyondza swin'we le Giyani College leyi a ha ri kwalaha timalini dokodela David Masonto hayi Sisonke i munhu loyi loko ni n'wi fonela a yi hlamula ku foni a nge ri minjhani khalanga i tirhisa vito rin'wana na mina loko ni n'wi a ni ri minjhani xandla xa holobye hayi ni n'wi tlhava hi vito rin'wana a hi amukeleni loyi ni hlekani minjhani papa hi pfukile n'wina minjhani na hi pfukile am khensa swinene ku mi bela riqingho mi ri yini n'we mina mavonelo ya mina hi lamawani prophet ni vona ngaku president wa hina hi yena a hi fanele hi le n'wi languta hi ndlela yin'wanyana va DA ku va ri landini vona va twa va ri kahle cause va lava ku kombeta ku va ta tirhisa ku yini so president ya hina va fike va kurisa cabinet ku va kota ku accommodate ma-comrade that's the problem mina a ni lava ku yi hindzisa ku president wa hina va kurise cabinet ku va kota ku accommodate ma-comrade la ka ANC so lava va DA va nge vulavuli sweswi cause va ta hi komba ku va tandla yini loko va ri ndzeni hi marito man'wana i ku hambi cabinet a yi nga kurisiwangi kumbe yi nga ndliwangi nchumu ku DA a ya ha faneliwa hi tinhlayo teti yi nga kuma tona sweswo swi ta huma ka president ku va la ta swi endlisa ku yini but vona hi mhaka ku va voni ku va fanele va hle va nghenisa DA hala ende va langutisa ku ni ta siya ma-comrade lawa a handle se va ku wo ni ndlandlamuxa cabinet ya mina ku ni kota ku accommodate na ma-comrade cause a ni tinhlayo ku ya minkarhi yo tala na mintirho malava mi ku ya hi tinhlayo DA vhele yi deserva swa swona so swi vula ku leswi mina ndzi vonisa ku president va fike va kurisa cabinet ku va nga siyi ma-comrade yan'wana handle i mavonelo ya mina yalawa ene mavonelo lama nga va ma ri na ntiyiso ndzeni ngopfungopfu loko kha hi languta ka timhaka ta ku hikokwalaho ka yini tindawulo leti a ti ri swin'we ti hangalasiwile naswona a va lava ku mina ku ya hi mina a va lava ku ma-comrade yan'wana ya nga sali handle so va DA mina ni nge va blame cause va DA va lava ku hi kombeta ku va ta ndla yini ni mi tweli papa ni khensile swinene ni khensile brapeta va lava Sipho Maluleke kwala bisabata a ka ya le Giyani D1 khensile bo Sipho a D1 kambe la ku nga tshama ku duma hi ku mi bridge ngogezi ne ya kona mara a hi nga bridgeani khensile bo to mina hlayisa kaya so ni khensa ku vona n'wina no sungula ku nghena ka munghana lonene ya ma amukela bo to mina khensile swinene hi swona brapeta inkomo a vona loko i khitwa vanhu va ku no sungula ku nghena wa swi twa wo swi vula ku na hina hi le ku ndlandlamukeni khome mjhani wa ka Mlamula loko na ri nkobya rin'wana a ni tivi va hindza njhani va ya va suka hala ka Mkhumba ya ka Mlamula loko ni mpfula hayi la karata le kobya leriya ku tikomba ku rheta loko i famba kona a ni tivi mara vi tshika 0860002543 a hi amukeleni yin'wana mi yingiseri ku ya amahlweni hi twa ku i angola a ku yini n'wana mi yingiseri loyi ni hlekana Gupet papa minjhani hi pfukile hi ngovo hi pfukile a khensa a khensa swinene ngopfu ku va palamende ya rixaka yi ta na swintshunxo aka swin'wana swa swirilo leswi hi va hi ri na swona ka Afrika va vulavula ku fana na ya ku hala ka Sekgopo so a no va na rito rin'we ntsena ku ri hundzisa laha ka ku ri hikuva va ta susa leswiya laya
a va sure swa ku va ta vuyisela rini swa right na vachayeri a va landzele swikoweto ka xinkarhinyana xexa xa 2 weeks nyana o 3 weeks liya i ntiyiso ngopfu hambi se swa nga ha vulavula hi swona kambe hi ku se mi swi sungurile i ntiyiso ngopfu sweswo mi vulavulaka hi swona ku swi kwala ka ku landzelela swikoweto phela hi fika laha hinkwavo vanhu va nga landzeleli swikoweto hi swo sweswo so a no hundza ka yo yaleyo Buthphethe yi khensa ngopfu a ni la ku hundzisa laha ka ku ri laha ka palamende ya rixaka Afrika wa vulavula swintshunxo swi va koho swi ha khensa swinene ngopfu i byelelana na muhumelerisi Ncindani hayi va kha va mithu ni vona va pfumelana hi nhloko ku movha ya mutirhikulori wa n'we yi nga no helela koho kwalaya wa hala tintambini xayi Buthphethe liya ya ku kula ka cabinet hina loko swa ti-election swi hundzile president va teka nkarhi ku tivisa cabinet a hi byeriwa ku the president has got the right to appoint. Yeah. So, president, ka matimba lama va nga nyikiwa woho ya ku va nga control-i munhu va nga byeli munhu ku yini va va na right hinkwayo ka yo ya ka appoint a hi langutiseni voho aka ku ndlandlamuka ka cabinet ku nga ri vandla ra DA kumbe vandla ro karhi a hi langutiseni president because va nyikiwe nkarhi hinkwawo wa ku va appointa and hi leswi va nga swi endla se ka vandla lera DA hi ku nkarhi lowu a ku ri vandla ra ku kaneta na vo va ve va tisa complain ya ku ri mara cabinet yi kule ngopfu ku na tiministara ta ku tala ngopfu ku na ti-deputy ta ku tala ngopfu why va nga hungutiwi na sweswi va nge vulavuli Buthphethe va na right ya ku va va miyela loko va ri laha ndzeni because a va zangi va va matimbeni ene hi tlhelo rin'wanyana vandla ra DA hi ku i vandla leri nga talela hi lava nhlonge yo basa ku nghena ka vo laya va ya ku pruveni ka point sweswiwa ya ku hambanisa matirhelo ya vantima lava a va khomini ka ti-position to tetiya loko mi nyika xikombiso swa Buthphethe reason ya ku hi va na hi ku ya hi mehe reason ya ku hi va ku va ku ri na minister wa agriculture na ya a va ri na deputy a ni yi voni mi ngo ni mi nyika xikombiso sweswiwani post i yin'we ntsena leyi ni twaka nga ku yi valid ku va yi ri na vice aka ti-cabinet ministers letiya hinkwato ka yona loko hi karhi hi cheka malembe na malembe ya ri karhi ya famba ku ya ka 5-year plan ya vona i vice president lavan'wanyana lavawani reason ya ku va ku ri na deputy minister hi hetelela hi nga va tivangi na ku va tirhe yini ho twa tiministara ntsena 5 years hi ta hela hinkwayo ka yoho va ri karhi va kuma muholo ku nga ri na complain mara xivutiso hi lexiwa wa ta nkarhi lava nga ta ku a ku na mali mara lava va ri ku holini mara va ta hi byela ku ri mali a yi kona ya ku endla mintirho mali a yi kona ya ku endla 1 2 3 4 mara vanhu hi lava ya cabinet yi ndlandlamukini ku ndlandlamuka ka cabinet swi vula ku ri mali yi fanele yi tirha nemetweli papa so ni tisambile ku vava hi ku kwala ka ti-deputy ministers hi vuya hi mehe loko a vo ti tekela ti-graduate leti nga tala mani va nga tikhomela ti-degree na ti-masters na yini va va endla ti-intern ta ti-ministers kokwalaya kumbe tiko a ri ta tshamiseka mani lava lavatsongo va dyondza swa ku ku endleka yini leku swi khalabya na swikhekudani leswi nga leswi ku tala swa swi va fanele swi hi pensionini ma ivi se ni swi voyinela Ivory Park mara mi nga vuli sweswo ku va va na ti-degree ivi vandla yini va nghenelela na va participate ka ti-election ka ti-politics ta tiko leri na kumbe vo tshama va khondla mavoko va languta tlhelo i xivutiso xa kahle i game ya tinomboro tipolitiki makwavo loko n'wina mi nga yi na tinomboro a mi nga votiwi loko mi nga ya na tinomboro mi ta votiwa mina na va tiva vanhu lava va nga ya na tinomboro eka mavandla va kha swi va fambela kahle ni mi nyika maviti ya vona Buthphethe before mi nga ni nyiki maviti ya vona aka Afrika wa vulavula palamende ya rixaka ya mi votela hina ke loko hi ri vayingiseri hi votela nongonoko lowu hi vona ku ri lava nga khoma kwala xitulwini lava nga tshama le henhla le va nge koti ku chela swo karhi a xikhwameni xa n'wina a ni mi ri ku tirha tinomboro a hi sunguleni hi laha ka palamende ya rixaka loko mo yi sungula petition mi yi endla kumbexani ku nga endleka swin'wana kambe lexi ni vulaka swona swa tipolitiki ku vulavula ntiyiso i tinomboro loko
loko vantshwa va kha va nga ngheneleli ka tipolitiki a hi kha hi endla vulavisisi hi kuma ku lava va nghenelaka ka tipolitiki vo tala ngopfu va nga tala na le ka ti-ballot box na le ti-ballot very voters roll ku tele vavasati loko yi wa tirhalini ku va ku tele vavasati se n'wina vantshwa va futhi vo dyondza vona vo tala va voha va tingheni hi laha swiphiqo fika swi famba kona kumbe i nkarhi sweswiwani laha hi fanele hi ya va dzudzadzuda lava nga tshama kona ku va ta na vutivi lebyi va nga na byona tidigiri leta ta vona va ti phumunda dust va humela handle hikuva sweswiwani tiko a ri yi helo hi mavonelo ya mehe unless hi ta ya xitarateni ni mi twile papa khizini butpet enkomo sweswo mi ngisara umgalano FM nongonoko lowu a humelerisiwe hi Ncindani Eric Mawasi mina ni khalanga Pet Mathebula a hi hlangana nongonoko lowu nakambe munduku kwala ka Munghana Lonene FM makomba ndlela hi ndlela yeleyo lava hetiselaka mahungu ya misava sweswi i Nkosinathi Chauke hi vo va nga ta va kha va hetisela mahungu walawo holobye lowa timhaka ta mati na nkululu kambe a nga ha ri ka yona ndzawulo liyani swi ndlise ku yini kambe ni themba ku Nkosinathi ta hi byela sweswo leswo ya Nkosinathi